Nenadova životna borba počela je prevremenim rođenjem, kaže njegova majka Ljiljana Adamov. Rodio se pre vremena od 6 meseci i 3 nedelje. I onda je krenuo u inkubator i posle toga je dobio virusno zapaljenje pluća. Kad se prima čist kiseonik može da ostavlja posledice na mozgu i moguće je da je oštećenje kod njega zbog te terapije bilo da njegova ravnoteža ode. Od 6 meseci kad je bio, onda sam tek shvatila šta se događa, jer lekari su rekli od 6 meseci dete treba da sedi. Onda sam videla šta se događa i onda je počelo sve. Nenad Adamov je već u vrtiću spoznao da se razlikuje od druge dece. Ja sam naime počeo samostalno da se krećem uz pomoć štapova koje i danas imam četvorokrakih. Tek negde iznenadit ćete se oko 14. godine. Do tada su mene ili sam se kretao tako što su me vodili drugi ljudi, ili sam se kretao tako što sam puzao. Znači, ili su me nosili. Meni su noge u tom smislu, u tom uzrastu delovale kao veliki teret i kao nepotrebna stvar, jer ja ne mogu da radim ono što rade ostali. U vreme kada je Nenad trebalo da pođe u školu, deca sa invaliditetom, bez obzira na intelektualne sposobnosti, pohađala su takozvane specijalne škole. Međutim, energična mama Ljiljana nije se mirila sa tim. Po njegovim očima i inteligenciju sam videla da je on pametno dete. Ja sam znala da ja to hoću i da to dete ima da ide u školu. Ja sam prevrnula nebo i zemlju da ispitam njegove sposobnosti raznim testiranjima i razgovarali smo i sa profesorima i sa učiteljima kako to može da se uradi i oni su prihvatili i tako on tu krenuo. Je završio i fakultet i sve. Kada inkluzija dece sa invaliditetom još nije postojala, učiteljica Zorica Bulatović prihvatila je Nenada, tada prvaka, u svoje odeljenje. Sećam se tog dana kad me je direktor pozvao i rekao: vi ćete, Zorice, dobiti jednog dete sa invaliditetom i primit ćete ga. Ja kažem, kako da ne. To dete je zaista bilo dobro dete. Prirodno pametan i inteligentan. I te svoje osobine je on lepo iskoristio u učenju, tako što je bio vrlo vredan, posebno uporan i ambiciozan. Veliku podršku i pomoć Nenadu je pružila njegova majka, koja ga je svaki dan na rukama donosila u školu i vraćala kući. Kola sam imala u ono vreme, mogla sam njega stavim u auto i odnesem, onda ga u školu isto unosim na ruke. Stan je bio na drugom spratu bez lifta. Svakog dana gore, dole, gde god je trebalo da se ide, ja sam ga nosila. U najranijem detinjstvu naš junak je imao 4 operacije, a u višim razredima osnovne škole suočio se sa diskriminacijom. Sećam se da bili smo na nekom rođendanu, to je baš tad kad sam nosio taj gips, kod drugarice smo mi, osnovna škola, i pored mene sedi jedna devojčica koja ima 13 godina kao i ja, i ona kaže drugarici ovako: zašto se ti s njim družiš, šta će on tebi? Vidiš ti kako on ideš. O vama se tako priča u prostoriji kao da vi nemate mozga uopšte, ne razumete ništa, kao da nemate osjećanja, niste ljudsko biće, niste ništa. Kao i u osnovnoj, Nenad je i u srednjoj školi postizao najbolji uspeh. Višestruko talentovanog zapazila ga je profesorka likovnog u nekadašnjoj pedagoškoj akademiji Miroslava Kojić. Nije bio svestan svoje darovitosti za likovnim izrazom. To se već na prvim njegovim crtežima moglo primetiti i ja sam naravno uložila sav svoj trud da ga u to uverim. Barijere za njega bile su stepenice, pošto su učionice bile na prvom, čak i na drugom spratu. Učenici su ga prosto nosili gore. Bio je veoma omiljen među svojim vršnjacima. Iako je bio omiljen među drugovima iz odeljenja, diskriminacija i u srednjoj školi je nastavljena. Upravo na osnovu tih iskustava, kasnije, kao diplomirani psiholog, napisao je knjigu Kroz vrtloge na putu do sebe. Želeći upravo da mladima koji su u adolescenciji, u kojoj sam bio tad ja, znači to je srednja škola, pomognem, jer znam kroz šta su prolazili, kroz šta sam ja prolazio i da im na taj način pomognem. U odrastanju i sticanju samopouzdanja opet mu je najviše pomogla majka.
Velika je zasluga moje mame što je ona uvek imala odnos prema meni kao da uopšte nemam hendikep. I onda je to prosto uticalo na okolinu kad vidi njeno ponašanje prema meni, da se i okolina negde poistoveti sa tim, odnosno da zauzme negde sličan stav. Nakon što je završio srednju školu, Nenad Adamov je nastavio školovanje. Ja sam shvatio da bih ja želeo u stvari da budem glumac i da se bavim glumom. Tu onda nastaju glavolomke u samom meni, kako ćeš ti sad sa fizičkim hendikep, mislim, ko će tebe primiti na akademiju, čak i da te prime, ti ne možeš time da se baviš na način na koji treba da se baviš. Psihologija, gluma, pa psiholog isto mora da kopa po sebi kao i glumac, mora da proučava druge likove kao i glumac. Tu sam ja onda našao neku kopču sa glumom i sa psihologijom, pa i tako se ja opredelim za psihologiju. Njegova koleginica iz studentskih dana, psihološkinja Dajana Jankov, kaže da je napravio pravi izbor. Osoba koja zrači, osoba koja uvek može da vas sasluša i osoba koja je izabrala pravi poziv. Biti psiholog, a imati vlastiti hendikep je nešto što mogu samo oni koji uspeju za života da se samo ostvare. I oni su ličnosti. I oni su uvek drugačiji i oni uvek mogu da privuku pažnju. Nenad Adamov je već 20 godina zaposlen u psihološkom savjetovalištu u Kulturnom centru u Kikindi. Pomogao je mnogim sugrađanima da reše životne probleme. Jedna od njih je i Aleksandra Feher, koja je zbog bračnih problema dolazila u savjetovalište. Mnogo znači čoveku kad ga neko sasluša, jer moji životni problemi su se odrazili ne samo na mene, nego i na moju decu. Znači, ja sam bila užasna kao roditelj zbog nečega što mi se dešavalo u braku, ali sam postala, bolji čovek zato što mi je Nenad u tome pomogao. Dok sam išla zbog problema, mi smo usput postali i prijatelji. Razgovorom i savjetima Nenad Adamov pomaže i kolegama u Kulturnom centru, kaže urednica redakcije govorno-tribinskog programa Gordana Perunović-Fijat. Mogu da kažem da je hrabar, sjajan čovjek, koji svakog dana bije jednu veliku bitku i da nama svima koji ga poznajemo pruža ohrabrenje kad god nam je potrebno. Nenad je jedan sjajan čovjek. Nenad je prava osoba, mislim, kao da ste tražili primjer za to. Kako od svog života izvući ono najbolje i tu dobru energiju preneti na druge ljude. Jer Nenad hrabri sve nas koji mu se obratimo bilo kojim poslovnim ili privatnim povodom, prosto smo bolje volje, mislim, kad popričamo sa Nenadom. Zaljubljen u pozorišnu umetnost i glumu, Nenad ne propušta ni jednu predstavu u Kikindskom pozorištu. Njegova najdraža predstava je Jelisavetini ljubavni jad zbog molera, koju je režirao i u kojoj jednu od uloga igra glumac Dragan Ostojić. Kad Nenad gleda i kad ga vidiš u publici, onda imaš odgovornost da moraš da vratiš svežinu i čar prvine. Za odgovorne ljude to mnogo znači. Ja mislim da je to jako dobro. U stvari, kad imaš stalno gledalca, onda si odgovoran prema tom gledalcu. Da mu vratiš ono zašto je došao prvi put. Ja sam puno puta njega pitao kako je bilo, njegovo mišljenje mi je jako važno. Nenad je aktivan i u gradskom horu, a njegova dirigentkinja, inače penzionisana profesorka muzike Ljubica Munćan, kaže da je od samog početka videla da on posjeduje dar za pevanje. Odmah se videlo da je on vrlo darovit. Mogu da vam kažem da ima istančan muzički sluh. Kada sam primetila da se radi nešto novo, prvi put, koliko on može iz nota ili to, on odmah počinje čisto da peva. I uvek sam rekla i sve sam gurkala, Bog te, čuješ ti tog Nenada, pa on treba da drži tenor, razumete, da je vodi. Pa šta da vam kažem, meni je samo žao što on nije moje dete, što je Ljiljin. Jasna Milenović iz Sremske Kamenice Nenada je upoznala na susretu akcijaša i od tada su izuzetno dobri prijatelji. Nenad kroz život ide bez kukanja, vrlo hrabro, izuzetno uporno, strpljivo i smireno i te borbe za koje on sam kaže da ih sa sobom vodi svakog dana, mi ostali ne vidimo. On to uvek čini sa osmehom, sa dobronamernošću ako je u pitanju odnos njega prema svetu i to je ono što zaista pleni, što ostavlja izuzetno jak utisak.
Psiholog Nenad Adamov iz Kikinde, uprkos cerebralnoj paralizi i tome što hoda pomoću četvorokrakih štapova, uspeo je da postane uvaženi član svoje društvene zajednice. Njegova plemenitost, hrabrost i upornost potvrđuju da onaj ko u čuda veruje, taj čuda i stvara.